nyuma y'uko Patrick Muyaya asabye abaturage bose ba Repubulika na Demokarasi ya Kongo kuba noneho bahaguruka ngo bakarwana intambara ya online cyangwa se intambara yo ku ikoranabuhanga ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Birasa nkaho babitangiye kubera ko noneho M23 itangaje ko itangazo riri ko gusohoka ryari igihuha. Itangazo ryavugaga ko M23 igiye kuba yava mu mujyi wa Bukavu, igiye gukuramo ingabo. Rero M23 ikabishimangira neza ko iri tangazo ari ikinyoma cyateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Reka nkubwire ngo niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mu Rwanda, kandi hanga kuri subscribe ukande kuri like kugira ngo dutangirane mu makuru yacu tumeze neza gatanu kuri gatanu. M23 itangaje ko ibiri gukwirakwizwa ari ibinyoma, ndetse kandi amakuru ari gutangwa ari ubuyobe bukabije bugamije kuyobya rero uburari no guhisha ubwicanyi bwakorewe umukozi wa UNICEF, bwo ko bwakozwe n'ingabo zabo za leta rero ya Kinshasa kwa 11 Werurwe 2026. Rero akaba ari itangazo ryahoze rizenguruka ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi baribona ariko bakibaza impamvu yaryo. Ni itangazo ryakomeje kugenda rikura amarangamutima ya benshi, ugatangira kwibaza uko bigiye kugenda cyane cyane mu baturage. Itangazo ryasohotse ariko abantu benshi bakibaza uko byagenze. N'ubundi ni itangazo ryari ryasohotse n'ubundi kuri uyu munsi, ariko n'ejo hari aho ngewe naribonye, kereka niba ritari ryo neza, abantu benshi bagakomeza kugenda baryibazaho. Ni itangazo M23 yahamije ko ari amakuru y'ibinyoma cyangwa se fake news, atari bo barisohoye, ahubwo ryasohowe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Amagambo ya M23 binyuze mu muvugizi wayo Laurent Kanyuka yavuze ko ubutegetsi bwa Kinshasa burimo gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma menshi n'ubuyobe bukabije bugamije kuyobya uburari no guhisha ubwicanyi bwakorewe umukozi wa UNICEF, bivugwa ko bwakozwe n'ingabo zabwo kwa 11 Werurwe 2026. Avuga ko iki ari igikorwa gikomeye cyane kidashobora gusibanganywa cyangwa se guhishwa inyuma, rero kugira ngo hasubiremo ibinyoma aba ari byo biganza. Mu magambo ya Laurent Kanyuka akaba ariko yakomeje avuga ku bijyanye n'iri tangazo ry'ikinyoma, bivuga ko ryateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubundi iri tangazo ryavugaga ku biki, ariko muri make nakunyuramo kuri tangazo ryari ryanditse hejuru. Iri tangazo ryaravugaga ngo ihuriro Alliance Fleuve Congo rero AFC, abaturage bahujwe bafite icyubahiro kandi biteye imbere. Rigakomeza rigira riti ishami rya politike Goma kwa 21 n'uyu munsi Werurwe 2026. Barihana nomero yaryo 008 Corda Paul AFC M23 JPA AR 2026. Batangira bavuga ati ku baturage ba Bukavu no ku baturage b'igihugu ndetse n'amahanga, bashyiraho icyitonderwa ikurwamo ry'abasirikare ba AFC M23 mu mujyi wa Bukavu. Barongera baraza bavuga bati banyarwandakazi, banyarwanda, madame na messieurs madame na messieurs. Bakomeza batangira igika cyabo bavuga ati mu rwego rwo guhindagurika ry'imiterere y'umutekano no gukurikiza ubushake bwacu bwo guteza imbere amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ubuyobozi bwa politike bwa Alliance Fleuve Congo AFC M23 buramenyesha ko bwafashe icyemezo cyo gukura ingabo zabwo mu mujyi wa Bukavu. Bakomeza bagira ati uku gukura ingabo gufashwe mu buryo bwatekejwe kandi bufite intego z'igihe kirekire, biri mu mirongo yo kugabanya ubushyamirane no guteza imbere ibiganiro ndetse no gushaka ibisubizo birambye ku bibazo biri mu gihugu. Bakomeza bagira ati AFC M23 yongeye gushimangira ko ishishikajwe no gukoresha inzira z'amahoro, ikanahamagarira abafatanyabikorwa bose kugaragaza inshingano zabo kugira ngo umutekano w'abaturage wubahirizwe ndetse n'imbaraga z'amahoro zishyirwe imbere. Bakomeza bagira ati mwemere kwakira indamutso zacu zuzuyemo icyubahiro. Dore ko niko basoje bagira, bahita bashyiraho umuvugizi umuyobozi wungirije
umuyobozi wungirije wa AFC Bisimwa rero, Bertrand Bisimwa, umuyobozi wungirije ushinzwe ibibazo bya politike, ubuyobozi, amategeko n'imibanire n'amahanga. Itangazo baba barisoje gutyo, ryari ryateguwe neza, ry'igihuha gikomeye cyane, kigamije kuyobya abaturage ndetse no guhishira no gupfundikiranya ibiri kubaregwaho, ibiri kubakurikiranwaho, kuko mu minsi yashize twanabagejeho amakuru y'uko umuyobozi wa UNICEF mu karere yaje, ariko bivuga ko ari yazanye n'abandi mu rwego rwo gukora iperereza ku bijyanye n'ikibazo ndetse n'igitero cyabaye kuri tariki 11 muri uku kwezi, kigahitanamo n'umukozi wa UNICEF Karine Busa wasize ubuzima kabisa, ku buryo bababaje cyane mu Igoma, mu gitero cyagabwe n'uruhande rwa Kinshasa cya drone. Reka nkubwire ngo nahanga mwentoreje amakuru yanjye. Niba ari ubwa mbere n'ubundi wisanze kuri uyu mushya mu Rwanda, ukanda kuri subscribe, ukande kuri like kugira ngo tuzabane nawe mu makuru yacu ataha.